naga SSLC go pass do naga embos naga ICSE naga CBSE naga witwan ki board le phau jaru ki khanna naga Meghalaya hadu ne kisngi dan rus patam kiwa thap ni go apply ya keyword exam open yoga ki kena pure yang ke Meghalaya dan MG ke omdom ke confusion stage dak ta ke psychological ki yongki ko sendat ke sarkar perdi the pressure ke the push ke General Secretary ke Jantia Students Union Trevor lang sucan haba ajingkran hakajing lang sedang lek mendap san posnan ke seng JSU hakasing sajan lai pauter uyayong arhajar arhoar ulapen sngau iki kam joka seng hakani ke kenti ulapen sngau ru da kajingwan ra ke sarkar India da ka bapenmi ek Central University Entrance Test Exam kalawan ra haka umdum bar kajingkul mari ki sama pule ke jela namarba na ki lai pau hajar ngut tam ki khana hakajela kindan tang reus patam kibalawan syakmat banyak khone kani ke examen uang balada ke sarkar Tamil Nadu kawan ra da ke resolution hapok ke ying dorbar thawan ban pendam shwa ya kani ke examen kan ayu ke sarkar jelaru bande kumju nakata kada ulada wa ke sarkar jelaru panra ke resolution naga bantaban pendam shwa ya kani ke examen naga SSLC go pass do naga embos naga ICSE naga CBSE naga witwan ki board le phau jaru ki khanna naga Meghalaya hadu ne kisngi dan rus patam kiwa thap ni go apply ya keyword exam open yoga ki kena pure yang ke Meghalaya dan MG ke omdom ke confusion stage dak ta ke psychological ki yongki ko sendat ke sarkar perdi the pressure ke the push ke ya ke sarkar yang yo apply dagani ke keyword exam kenuksa ke wi kwa ong ika sarkar jala langba gini ke pelok media lada ka Tamil Nadu ke sarkar Tamil Nadu wanra ka de resolution na po assembly yo withdraw ya gini keyword exam you ya ka yi ke jing ya ka sarkar Meghalaya yang upai kemat ko segi kena konro ko apply gini ke exam ko yang ngat wa ong hagis nam Ani ki admission go dadak tangah ke nangba dak sospa sans pangut go do admission ki local student support rilum jantia geduk ki admission tangah po kene ke district yong le pa jarut ki kena ki do kelas langba kene ke keyword exam mem ong percaya ki handai ke state yong improvement ni ki man feasible lene kuman prikre na menta kene ke exam kermeno langba ki MLA kamtam MLA yang burom yang man kamu noilam ke JSU manujor ra kani sagi kolik ki jongpi ki MLA goro yuwan ra pi de resolution ni pak ngam ngajo ke sarkar perdi uap kadu yuma la kemen remboi le ne utau education minister ne tang yu konrat sangma manu MLA em ke responsible yang na menta konsensi yang nasnya wanra da resolution yo penduk cua ya keyword exam ye pun wanra ka hadian cisnam arsnam nei ba mgo phone mgo ang yile ka rijantia myo ka bo igini examination center mgo sen balang go push haki kot kubor hendrai ngong go widon hi pat hapo ke ground reality Kerijantia tanggawi ke digital examination center hadokat ni IMME what MPSC exam utho iki exam yo kre kerijantia peman feasible wanra kam kita ki examination center ngai lang bagi media ke JSU yang kanong rem tok percaya keyword exam handrai it is too early to bring keyword exam in the entire state of Meghalaya kadi to khubor dalam yo yacam matmat wa education minister le UCM handai langba UX member ng JSU dalam JSU manu kamele ra ka khubor lang chigi MLA yong pi kamtam chigi kul party go pair to upunduk chwa ya ga keyword exam ni ba kani man go kejinge na benta ki le phar jar mut ki khna pure na mentau snam arjar puar